أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. haray musidɓe julɓe tedduɓe, mi salmini on fo salminago islam. haray miɗo yalano on jam e khairan wa afiyatan ka moɗon e ɓeygureji moɗon ɗin, haray e hoore an kadi wa kadhalik. haray ɗen toro Allah toujours nde nawnare yo Allah subhanahu wa ta'ala ittan ende, yo Allah subhanahu wa ta'ala ndikkin nawnuɓe ɓen, yo yaafo fatiɓɓen e muɗum. haray musidɓe julɓe tedduɓe, fil haqiqa hande hina yewtere nde mi eɓɓuno yewtude nden, mi woni e yewde ɗo, mi sanju yewtere nden sabu honɗum noon question ji ɗuɗuɗi wallahi hino arde o tigi ko yowodiri e fi couple ji ɗin. donc haray noon hiɗon andi fewndo ɗo mo ndaari ko adi mi natan nde yewtere nden, inchallah taw nde juutata, kono ko adi mi natan nde sen ndaari fayda hande enen fulɓe ɓen wolen fi enen fulɓe ɓen, haray e nder wano yimɓe wonɓe ɓen Afrique, fayda sonnaɓe wonɓe ɓen hakkunde 25 ans e 40 ans, a taway e nder sappo fuu haray e tato on hino seeda, hara hina yen ɗuɗɗin. siko wonɓe ɓen e nder leyɗe janane ɗe wona Europe, a taway e nder sappo fuu jeego on ma jeɗɗo on haray seedama e dewgal. donc haray ko ɓuri wonde cerle ɗen ɗuuɗa hiɗen weltano ɓen ɗon ko Mozambique. haray ɗon andi si o tigi jinda o humpitoto seeɗa ko feƴƴata kon e ceyɗen, haray Mozambique si ɗon ga hiɗon duwana, hiɗon weltana, sabuna noon haray cerle ɗen alhamdulillah ɗuuɗa ton wa leyɗe heddiɗe ɗen. kono amma leyɗe heddiɗe ɗen Europe ga ha États-Unis, tentini français en belgique en e ko waytata noon, fiyono mi inditanta ɗeɗo leyɗe par ce que ko leyɗe ɗe mi wuuri e muɗum, haray ko subhanallah ko woni feƴƴude ton kon. donc haray noon ko ma wattane yila, hiɗon andi ko enen tigi woni e wi'ude hiɗen yiɗi fayɓe meɗen ɓen, en yiya joni si ɗen yiɗi ɓe par ce que en wola joni l'impact mana batte ko cerle ɗen watta kon e paykoykoy, en wola e fi ɗum ɗon joni. donc haray fi ujala e hittingol ko honɗum woni tigi tigi cergal. cergal ko dewgal humagal ngal hakkunde yimɓe ɓen ɗiɗo, gorko on prononçata haray o acciti par ce que koye jungo makko woni. on accitugol makko ɗon noon hino wawi yahude e piiji ɗiɗi, imma ko sonnajo o landiti hoore muɗum, ma ɗum ko gorko on tun miijiti ha tawi hunnanta acciti. ko ɗiɗo ko ɗum ɗo wiyete cergal ngal. cergal ngal noon haray ngal mari sartiji nayi. sarti ara noon ko honɗum, ko yo taw dewgal no humata hosi cergal waɗa ɗum ko goo. ɗimmum ɗum tawata hara si tawi tabiti hara dewgal no hakkunde maɓɓe ɗum ko charte, joni noon e seerowo on e seereteɗo on summa toɓɓum sakkiti kun fiyo cergal ngal waɗu e limoreji ɗi. joni kono hinaɗum ɗon fof woni ko importi en, ko falɗe yewde ɗo kon fimum ko honɗum, ko hulɓinagol on probléme en ala wattande yila e ɗum musidɓe julɓe tedduɓe. wallahi jama on ala muññade, anden hay nokku adna Allah on fop no o foti fodde, a heɓata ka couple woni 100% tawa kono ɓe faalira non, ɗum ala, ça n'existe pas. ɗum mono faala hita yango, ça n'existe pas. jomirawo subhanahu wa ta'ala o yeetiken, hadisi yeetiken, nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yahe jangon suratu tahrim, jangon suratu talaq, fi cergal ngal divorce on heɓi cortewol, fi nelaɗo tun e ɓeygure munden heɓi suratu tahrim. en natta e ɗin detaji ɓayna en ɗuɗɗin haala, kono haray ko ɗum mi faala wiide ko ma muññoɗen, surtout onon neniraɓe, surtout onon neniraɓe, wallahi sina ɗum marsata few. kono ma al asaf
hande o ngacci hakke donc kono haray e ma yewten gonga on neniraɓe mbuy wallahi si yehi ha tawi hande ɓe yi ɓe gayni hettagol ɓe gayni mana hettugol saabije piiji ɗin fo mi wira noon wallahi haray hande kadi siko sago maɓɓe ko gorko façon mo ɓe falte on tum ɓe wondata e hille hina non gasirta goɗɗo luttata wonde paykum cellal luttata ngari luttata heɓugol luttata piiji ɗin fo wallahi ɗi feƴƴay donc haray ko en wattan yila ko en ɓeydu muñal fewndo hande no ara e saayi hiɗon andi dewgal ko fuɗɗode maggal iɗen andi ko no yarta fuɗɗode linde miyel non ha ngal évoluirta ha ngal muutoyo kono aray e saayi ta mettodirama ɗum ko nature non ko noon allah subahana taala waɗiri kono sansay kadi ara e saayi kadi welodire donc si hande weli janngo mettay si hande metti janngo kadi welay kono ko ma muñodire si soñjanon ɗuuɗi ino wawa si fayɓe no ton pottodirede tun distance seeɗani fi darugol si tawi ɓerɗe ɗen jippoto on sa yiitide kono tigi tigi on si tawi gokkunni fergitama tun ko wigol ko ma seeden min on mi ronkani o ɗum hande kadi ko min waynodir wallahi haray no yurmi ha feƴƴide alors harayle ko onon neniraɓen fewndo ɗo min selon question ji wonɗi lan arde ɗin wallahi ko onon neniraɓen ɓuri e lande faalegol landagol fiyo seeda nonon no hulɓini ha feƴƴide min mi géri l'école coranique ka fayɓe janggata fayɓe ɓuri 900 har hino ɗon wallahi ayi ay pay koye buy sa landikeɓe ko hombo woni baabe maɓɓe ɓeynna ɓe anda few ta babajo yaltinanoma neeɓi on faami donc ma hara o yaltanino hoore makko donc hara fi honno sabu nguli aduna e angal muññegol donc haray ma wattane yila e ɗum ɗoɗe joni cergal ngal musidɓe julɓe tedduɓe wallahi berɓe mi andi ɓen seedama min berɓe mi andi ɓen ɓe fop ɓe ninsoyay ɓe ninsay few e nder 10 landitiɓe ɓen yo seede accu tun ha goɗɗo go jomboyaɓe ko fanɗi o ko fanɗi e nder maɓɓe a tawa jeeɗɗon resi so yaali ka yehi ton kono haray joni hersi faala ka yiltitagolɗa hersi hay an andi pullo ɓernde mum nden hay si tawi sa addi ɓe innano ɗon on zanne ass finim faala ka ɗon hande kadi fi hon ɗum puisque andi joni si ɓe arti ɗon haray ɓe huuli ñammintinede wiyegol a o sikkuno tigi tigi on joni hino lew arti anda hina noon sa yahi si welo yaali arte joni adden ɗo daren fewdo nela sallah sallam est ce que on ka waɗino ko hon ɗum waɗirno gorko no wiye rifa'a o ɗo himo moƴƴi ha ɓen makko tigi sifi wi ko gorko moƴƴo o ala probléme himo julɗi himo laaɓi kono tigi tigi on o juuta o labaka acci hakke de ñande goo o yehi kanko e worɓe goo hiɓe yehi e jinduruji maɓɓe ko ɓe artata noon ɓeygu makko hayniɓe o tawi ɓeeɗo fof ko modi makko ɓuri wonde labaka o tawi nono ko insupportable ɓe hewti tunde ñande wenni bon modi makko ɗandi kon mi faala titigi on mi taw mo ata si portugol fima mi faala ya jonni tan o yenni on ɗum o yenni mi faala ya jonni tan sa jonnita allah noon mi yahay ka nelaɗo joni mi yetoyo nelaɗo tigi tigi ko ma seeden few debbo woni sérieuse e nder ko o wolta kon o en nelaɗo titigi on mi faala rifa wona dey probléme goo o waɗalan o wi'a ko gorko moƴƴo julɗo diina makko no timmi kono mi watamo supportude hande kadi ɓayno nami wondumi heɓa hakke makko wallelan men seeɗa nelaɗo ma kene a jonnitaymo teŋe on o wi hi komi prête jonnitaymo few nelaɗo ma ke a jonnitimo teŋe on ɓe noddiri fa debbo on ƴetti teŋe on jonniti ɓaynon debbo on ƴetti teŋe on jonniti ha gaysi o ndaari e nder worɓe ɓen o tawi ko abdourahman bun zoubair ɓuri labede e nder ɓe o yi ɓen o tawi ko on o faala o geri toon o waɗi tiktak ji ha on jombimo aray ko maadi to ɗeyneniraɓe on andi ko feƴƴuno fewnanelaɗo ni kono ɗum no wadde ni wallahi neniraɓe goo on acci hakke ɓe yiyay ɗo gorko ɓe tawa ko oɗo ɓe faala ɓe gera ha to pallito ɗum ɗon andi waɗi ka men ɗo ne ɓaali
terlen angola ga eɗen andi fimo kono na min mingol ɗin dossier ji ɗo wonɗen ala kulli hal oɗo o geri ha tigi tigi on o wi ko oɗo faala abdourahman joni noon debbo on ko wulɗo hunduko fewndo noon rifa a jombimo hari o woola e rifa a ko faala on hay jaabota on ko julɗo moƴƴo kañum kadi abdourahman kadi ko julɗo moƴƴo kono kanko ɓernde nden hinno e wuli o watti dekonugol e on woola piiji on tigi tigi on hendimo piimo goo piimo ɗiɗi piimo tati kono a yi ɗon ɓay ko kanko suɓi wullitagol ka nelaɗo ala ko ɗum o waɗi o yew yiide nene aysa ɓeygu nelaɗo o inni nene aysa he tigi tigi laari fi allah ko abdourahmane piimi o fonti juuɗɗen nene aysa ɓe filli ɓe inni wo kanko debbo on ɓeygu rifa anum hari mo waɗi wo misor hum boɗe hum wo kono ɓe ronku sendidirde juuɗe makko ɗen e misor hum kun ko honɗum ɓuri wojjude tellement ko piggal ngal tiiɗi juuɗe no wojji cos ɗon andi ɓe arabuɓe yimɓe raneɓe si a memi ɓandu ndun tum ɓe wojjay cos on tuma tigi on nene aysa wi ok joni ɗum ɗo mi yetantoma nelaɗo nene aysa seni yeeti nelaɗo sallah sallam ɓe inni a o dey modi makko abdourahmane piimo moƴƴa noon donc haray ɗo mi faala tigi tigi on yewton fimu yo nelaɗo maki ok noddimo o wari ɓeyni ko ndu waɗi nelaɗo landimo o inni a tigi on andi ko min arno ɗo yasa wi faala kari faa joni noon tigi tigi on oɗo o jombilan mo welanmi ha kono titi piggal ngal tiiɗi ha feƴƴiti lare ɓandan fo o barmini nelaɗo maki a joni noon ko nu falɗa ko yillitagol to on tuma o inni a bon tawi nde ɗon no wawayno haray joni kono titi ɓernde makko nden ala wawtude mais haqiqa on hari ko yiltitagol ton o faala e fillayegoɓe inni wo oɗa accitunomo o yiltiti to on say ɓuttani on gorko ton donc ala kulli hal ko honɗum falɗe wiide ko wondema ɗinkaji hina hanki ɗi fuɗɗi hina hande hina ɗo kadɗi lannata kono ko en andu wallahi ko muñal ngal gasata pet ko honɗum won sabu yomi ƴettude yewtere ɗo pihu gotu min mi faala en wattu yila en fop neneɓe ɓen e babiraɓe ɓen ala wi owo no añi pay koye mum ko en fof wallahi surtout neniraɓe ka yiiɗaɓe o ɓe hittini fi koye pay koye ɓuuri hay babajo on kono honto probléme o woni si tawi hiɗa yiɗi koye pay koye an nenejo on miijito moƴƴa andita an kadi nene ma gerano wa prive ma wondugol e baben ma andu kum pay kum ɗo kadi kum beson ni wondugol e ben makkum hay siɗi hara noon hara o fuuta hay hunde siɗi hara o nafa fus wallahi pay kum kum ko yiyata ɗon kon tum baba hara hino wela kum donc ta en raɗo ɓe worɓe ɗo fi hande aduna o waylitike ko onon jogi saabi on sabi allah hay so nafa fus yo won ɗon tun haray mo joganima dewgal ngal awa an geru ton golla okkorña waɗu piiji fof ɓa yiltodiri par ce que on andi joni si konu boni si tournama wonnoɓe yeeso ɓen ko ɓawa wontata hari tigi tigi ko farla kon e ko anda kon ko gorko on jogoto ngalu ngun o finance o waɗa piiji ɗi fof joni no yiltodiri nokkel ɗum fatawi ko nenira ɓen ɓuuri jawdi kono si tawi an nenira on fi joni a heeɓi ko gerugol koye oɗa dégage tun wiya hiɗa faala goɗɗo go haray wattane yila saabi allah haray mi darnira ɗum ɗo yetagol ɗon pihum kummi tawa ha waɗi ɗum noon ko belgique waɗi bandirawo goo o haɓi o modi makko o innima tum ɓe seeɗa min jeejirimo kala ko jeejirte kon o wi oustage ɗon on mi wawata few ala min tubanimo o wi o wawata few no allah subahana taala warata hunde suka goo iwroyi terlen ka leyɗe suisse ga suka dariɗo o wi ko oɗo faala on jombimo o heɓi ko ɓeyguri fa heɓuno kon piyegol bimbi e ñalama e kikiɗe finalement ko honɗum ɓe sakkitori on wallimo ɗon ha ɓe ukki e ñamande ɓe ñawli oto ɓe ñawli piiji fof ta allah waɗi kadi koye inde debbo on suka on ko ɗon ƴetti kadi mbuuɗe e jungo debbo on ka raɓɓinɗingol o jomboyi guine ɓiɗɗo kaw makko o addi himo wondi e on ñande debbo on anduno ɗum taw o hitano o faɗɗa on faami ɓay min andi mi wi ko tekke ɗen ni habbo dolle ɗen no arde finalement ɓe seeduno simi fayali ni on sonnaji o mara modi wolten ɗo on faami on andi ɗum ɗon fof joni noon tawa sattanimo yiltitagol ka o wonnoɗa
aw hara hina fi wirtugol gundoji yimɓe wonɗe wolde ɗo hina kono ko faala ɗen sabi Allah an onenirawo mi jejirima sabi Allah sabu sumaye on ndaaru gorko ma on fota e nder caractère ji ɗi Allah tagi ɗin haray no woodi ton gootum kun tawata awa himo wellira par ce que timmuɗo ala wallahi wana mi wonɗo wolde ɗo wana onon heeɗiɓe ɓen hay nokku joni noon si tawi gootum petno ton kun on tigi wellira ma muññoro sabu kun ɗon ɗimmun ɗum e principal ko faalɗen ko ye muññor fi mum ɓe ɓiɓɓe si ɓiɓɓe ala ya pas de probléme mo kala no wawi nangude laawol mum kono si ɓiɓɓe no woodi si tawi hiɗa wela ɓe ande koye paykoy iko yiɗi yi'ugol baabe makkoy ɓiɗɗo ko nene e baaba wallahi ɓiɓɓe kadi mi yeeto on tawɓe ɓen ko nene e baaba ne'iɓe ɓen yiida yaada ka l'école français ka l'école qur'ana eɓe tawata ɓen ko nene tun ne'i ɗum yiida yaada fi wallahi naaɓe gootum ɗum ɗon faala landoye essayon kadi landoɗon le psychologue ɓe yeetoton un enfant éduqué par sa maman et son père yiida yaada e paykun taway kun ko nene makkun tun ne'i siɗo faala no hara nene makko haray no mari diina ɓuri nene khadija hakkunden e Allah si tawi tun ko kanko tun ne'i hina kanko e babajo on yaadata fiw on faami hay si babajo on hara fus o memata ko ngi dasi ngi wallide ara ko o ñallay ɗanade si tawi tun o piyata o yennata donc hiɗon faam taw waɗu cergal few donc harayno e hadis mo nelaɗo sallah sallama wi'aɗo nelaɗo maaki wo ko ɓurata sattude e Allah e piiji ɗin fof ko ɓurata mettude Allah ko cergal hadis on noon ko lowɗo kono haysi on hadis alano sah haray cergal hina ko moƴƴi ko dernier solution noon dernier oɗo wonɗen darde haala kan ko si tawi porte je udditeteɗe ɗen fof fiyo ɓeygure nden faamodir fiyo nene e baba weldu ɗe fof ɗe fermi naɓi ha tawi joni ko mir hara ko maadi on andi maadi feƴƴotako on tuma l'islam wi joni haray yo gorko on jonnitu si hewtali ɗon haray ɓeyde muñal yande l'islam no addani en solution ji ɗin fof qur'ana on no ɗo hadis on no ɗo karamo koɓɓen no ɗo fi kala on no woodi kadi dartoɓe ɗa yettoma a titigi on yawgol ɗo wirtito ɓe karamo koɓɓe koko wowle hombo hay goto fop awa joni ɗo marton bappiraɓen e nene moɗon e baaba mon essayo yetagol ɓen noon ɓe darto o solution ko wirten karamo koɓɓen ko par ce que ko wano Europe wonɗa a wawata nelangol nen ma e bemma ɓe ara ɓe yewta te ɓen anda kon feƴƴude kon kaleɗe ko enen jooɗiɓe ɓen ga andidiri andi koni feƴƴude andi social andi CPAS andi mbuuɗi fayɓe ko enen wawi régilgol probléme ji men e to wawta donc haray sabi Allah min toro on min jeeja on sabi Allah si tawi hiɗe yiɗi ɓe fayɓe men hiɗe yiɗi janngoyoɓe wonu goɗɗum privilège en joni fii ɓen ɗon sabu ɓen ɗon fayɓe ɓen tawi wattuɓe alyatima ɓen maɓɓe mayali kono haray waɗen sabu ɗum ɗon hara en waɗali o cerle ɗo yandi sabi Allah lillahi walla rasul ya rab kala partage ɗum nde yewtere ɗo nde wonoyi sabu dewgal helaynoga ronki helde Allah naadido en enen e makko aljanna yo Allah subhanahu wa taala yeɗu on tigi ko ɓuri mawnude si tawi on tigi himo seeda yo Allah okkormo moodi kisan si tawi on tigi o meeɗa ka seedede yo Allah dandumo cergal an gorko kadi sa partage nde ɗo yo Allah dande fitina rewɓe yo Allah dande cergal mi turki Allah mi fattiki Allah yo Allah okku en possibilité ne'ugol ɓeygure men nden ɓiɓɓe ɓen hayi en e maɓɓe ko ɓuttinta en ɓernde ko yiɗuɗe yarle ɗen ya arhamar rahimin ya rabbal alamin wa salli llahumma wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa sallam